ena nananom na ehwe so what I say aha so bibia ni a uyi politics free mu a nananom they are the real custodians of the land ye ready ama won say won hwe so nti se bibi touch ma wasase ne so a won na bu hu akonta wo hino so won hu akonta bu of course nti se sebio imprediasa se bia se won fa wani hu eden ya waso bete se won fa wani hu na fa waso nti de na che se you are not in touch with your own community se na mre bi yewura ka kire omo se exactly se nka obi na osi ofa wasase wo twe man so anka waka de dada meti hey yeti head sisi hey Evans yeti head mo sisi ese John me ya no pasisi ya ntemso na ye kwa kasem ne mfentia ebia ohini bi ananana bi o meti aka ho asem nti eba ne se na ade eso bo a ye wurade agyaw na untumi mo ho ban untumi ka ho asem na untumi tu ho anamo e wo mu se du tem bia na ya kekere won sa gu achi but before se be kekere won sa gu achi no na wa compromise because a place like Mampong it's a no-go area. Na say JB cross himself offensive can we offensive. Ye ka Mampong. Ye ka offensive. No say everybody. So what about the other places? What about the other places? Ye ni nananom omohwe so ho. Manson kwanta. Ye ni bi wo ho. Dwaben. Ye ni nana wo ho. Ye friend say Sabronum. Ye ni nana wo ho. Sabronum area. Makraso ne kusu ho area there. Kusu makraso ne ye ni nana wo. Kusu kamo kayen kusu Sabronum. Ya mrantie no. Ye ginam si empene. Ama nananom eno na omon ahemfo na ka akire no. Ene ye betu omo ha no. Jase ne we betu omo. Me ya we pa me kai. Enti free ho no. Me kai. But so come on to you see in American ebi on so a mrantie no so a mo okro no mo soso mo ma ninya den ye ho Sabronum ye ne den o woni mame ni say hwe ye ne den e broso na asem be pie dia mini JB kan am say onya ante ase da bi ntin kofa Sabronum mame ka asem mame ka asem tro e ho nka ho o tie yewura tie dia ye kan yewura e de amaya kesi ahyehye yewura no monsa ti de make no se ofa moho area yewura Sabronum man hene eyo hene pon a ono yo hene kese chen kunsu hene meboa yes ono ye man hene yes kunsu hene ye ono ye obrempon eti no kwasam ne se bibi ko chewa ombebu yewura din stede me cannot ase dwaben sa manson kwanta sa ayi ha yaka ho asem ena ayi ye fro say ayi hinahini manso dubia no mo ne oboase adanse area ho suo ho enti ye be say uranom se omo ahemfo nketo na omo hwe omase no wo mo eya hadwen emu bi womo ya hadwen enti ewuranom mi sei minim se nana dwaben mahene nani bebere wade we ho pa ma nana tu ho anamo se onhwe se ni kuro ye bebubu ni din for all the wrong reasons ewo ye friend say media ne so ho enti mi am expecting say nana dwaben mahene I'm expecting say nana dwaben mahene ebe kano ebe wo so no ene me wogidi nana mu se nana ebe wo so ne ho so on John manson kwanta John yenim se ne ahemfo nketua ni bia wo ho ama kwan ma sa ne ma ne koso mi wogidi se manson kwanta man hene nana piao nana so be wo so ne ho ama de yehu no ano abrase manso dubia minim se bia ni nyina hye manso nkwanta man hene asedia eno so minim se ohene ebe woso ne ho ohene de yewrape nana be woso ne ho ama sort ya say ade no so ayeden ayewe o ma che so yes that is the point so because esa no ma yewre bre
ebe cancel no yen kasa ntia obi aba ebe cancel no o ma che so o ma ye wura bre etiti say da bia te say ye wura e na sabio asen bedu ni na ye wura atu ahemfu yi aden na ya man hene no so empusu omo no mo so o ma hemfo nketewa no a omo susu gu o manim ase no omo ntutu omo mfira konwa ne so because omo was said to me no se binum so minim say abrempon no de te say omo ne bre ye wura eti abrempon no ma report o ma ye wura so na ye wura dey ye wura so the report ma no a obetu ho anamon because of my examples what was it last year or 2 years ago ye wura tu ahemfo nko abe say enan asenum ni nyai garam say hun sensem eti ye wura de won pe won my example one my example and why expose politicians na omo try say omo so be ye we say so eti e be sre ya ye wuranom aman henefo no so maka no a galamsey no ekoso omo ekuro so no say ye hwe omanim so nana no modaroma mumpuso mo homa ye modi kro for no omo ye saade no they not make about eti ni bibi oni ma menya official complaint to nana dwaben na dwaben hene wadaroma na minim se galamsey wo chi kokokokokoko wukọ achiase wo bre ene peminase na adwabe ma hene wa daroma wa hemfo ketua na ofro mo de buso masem na nyese bia me tro de you da bi mintimi na emom no de ekohu ye no de hwese bridge steel bridge a connect dwabe municipality ene bosomefra ho district galamsey fo ase no and you see me see brazenly Sir John, omo me galamsey for no so party for no bi and this party for no bi and omo ye galamsey enra ye wo ho no and omo ani hu asem so na they were calling big guys so we really do omo machine it was so I don't Charlie at time unse me say galamsey no enra my wife catch me say kwame na galamsey unyai re hon report am say abena ade no so sabi you me report yi de me journalist yi de e was say obana hu say no unse unim na bama bu say wo koda bia kan da bia so nya sem beka no nya de hu pa say wo hwe yen ayi free enra wo hwe yen yi free ye bedru kumase pa na hwe yen ho a eje bia say sabi yesoso ye tubi Messi ye dru baby police for kind omo form ho e say afekwa no mo ye ne more enro bi say ai wo hu say wo pepa ka bi ho na satiko reporting galamsey na wo pepa woni mameka say enra me wo sa na obi ai frame me covid na frame me say enra na ye nam bush ni nti ye bedru I didn't even want to talk about it but unim ayi him say MPP penny ba ko na edit petrol ni Facebook but me ko check here no beto ni Facebook say you say NDC ama me Honda CRV but me ko check here no na wa screenshot yes me ko hwe ni Facebook no na wa yi ade na say free ho it should tell you one thing say ye did you ana say he was unya we no almost send me me ko no say ye free so he was misinformed, he was ill informed. Where they get it sorry I say na say bi baby amedri na say anyanwanwa one kai say 2024 NEC for so be ye complain penny ba kubu refi say yama me moto na me be say baby amedri baby do the CRV there baby no ha de make kan ti o de team baby amedri ayi media general sabio position amedi wo mu yi etimi mintimi to CRV obetimi dodo na dey enti CRV inside John say ni onim mi sister dia enche kure betobi and me no kra nye me meto TRB kra meto 2025 okay ono de na 2018 but I need me plans mu ne so that's it so the most important thing is say ono ankasa no in fact am mo twe madwin si so am call ni page no we ye free no hu ka no we minim say me yam say Facebook na me ye no hu ye it me call ni page no we ye free and am penifo we bri so frɛ me kaso they are sorry and all that so I just say John we say ejuma we no no we say ejuma we yes and occupational hazards sorry I say enrich occupational hazards enrich here that Tuesday you just have to